Portparol Kremlja Dmitri Peskov pozvao je na oprez u proceni ozbiljnosti inicijative republikanskih senatora koji su predložili povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Ujedinjenih nacija. Američki republikanci su nedavno podneli zahtev kojim se predviđa potpuno istupanje Sjedinjenih Država iz Ujedinjenih nacija, što bi značilo prestanak finansiranja organizacije i njenih agencija, zabranu ponovnog pridruživanja bez odobrenja Senata, kao i povlačenje Sjedinjenih Država iz svih mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Komentarišući ovu inicijativu, Peskov je u intervju za novinara Pavla Zarubina u emisiji Moskva Kreml rekao: "Hajde da sačekamo i vidimo koliko je ova priča ozbiljna. Moramo imati na umu da Republikanska partija nije monolitna. Unutar nje postoji razmoilaženje i različiti stavovi", rekao je Peskov. Predlog republikanskih senatora izazvao je široke polemike u američkoj javnosti, dok analitičari ocenjuju da bi povlačenje